remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your head. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost, or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Identisk med udstyr på antal måtte have fået gennemgået tidligere. Under denne gennemgang beder vi dig venligst tage dine hovedtelefoner. Alle nødudgange er angivet med et rødt exit-skilt, og lysstriben på gulvet i flyets midtergang viser dig vej til den nærmeste nødudgang. Udgangen er placeret på begge sider af flyet, foran, midten og bagerst i flyet. Alle udgange er markeret på sikkerhedskortet. Bemærk, at den nærmeste udgang kan være bag dig. Skulle en nødevakuering blive nødvendig, skal al håndbagage efterlades i flyet. For at fastgøre sikkerhedsselen skal du indsætte metalhælen i spændet og stramme det ved at trække i løsningen. Løft spændet for at åbne sikkerhedsselen. I tilfælde af fald i kabinen trykker du iltflasker som denne automatisk falder ned fra knækkerne i loftet over din sæde. Bliv siddende og træk masken ned for at starte tiltrækningen. Angreb masken over næsen og mund, fastgør den stil og træk vejret ud. Selvom posen ikke puster luft, tilstrømmer der stadig luft. Tag først din egen maske på, før du hjælper andre. Redningsvesterne findes i en lomme under din sæde, eller en pånyttelig luft over din sæde. Skulle det blive nødvendigt, skal du fjerne masken fra pakken og trække den over dit hoved. Tag sprokken rundt om talen, klip den sammen foran og fastgør den som vist. Vesten må ikke pustes op ind i flyet. Når du er ude af flyet, træk hårdt på den røde strøm for at puste redningsvesten op. Der er et modstykke til yderligere oppust og et lyt til at tiltrække opmærksomhed.
Før start beder vi dig studere sikkerhedskortet, som er placeret på stolryggen foran dig, da det indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, der er specifikke for denne flytype. Det er vigtigt, at kabinestævnet og instruktioner fra patienten altid følges. Vi vil gøre dig opmærksom på, at ryggen og bord på flyet ikke er tilladt. Din håndbagage skal opbevares forsvarligt over dig eller under sædet foran dig. Det må ikke blokere hverken midtergang eller nogle af institutioner. Sørg venligst for, at din sikkerhedssele er sikkert fastspændt, bordet er på plads, armlænet nede og hovedgardinen trukket op. Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at sikkerhedsselen altid er fastspændt. Bærbare elektronisk udstyr, såsom tablets og mobiltelefoner, som er sat i flytilstand, kan bruges under hele flyvningen. Vælg flytilstanden nu og placer dit udstyr et sikkert sted. Skulle dit elektroniske udstyr eller dets batteri blive varmt, skadet, udvikle røg, blive væk eller falde mellem sæderne, skal du straks kontakte kabinebesætningen. Større enheder herunder bærbare computer skal slukkes og opbevares i din håndbagage under starten af dagen. Tak for din opmærksomhed. Du kan nu læne dig tilbage, slappe af og nyde flyveturen. Have the crew seats for departure. Thank you.